tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Tla re diale. Kantoro ya Motlatsamopresidente Paul Mashatile e netefaleditse setšhaba gore Motlatsamopresidente o siame. Seno ke morago ga gore a idibale a le mo seraleng a rebola puo kwa moletlong keteko wa Nwamitwa kwa motseng wa Segosi wa Valoi kwa Greater Tzaneen kwa sedikeng sa Mopani kwa Limpopo. Sebueledi sa Motlatsamopresidente sa re Mashatile o tsogile. Thata e ne e le mogote le go tlhoka metsi mo mmeleng. Following yesterday's incident in Ngomito, where the Deputy President was not well, he was checked up and later left for Gauteng. The situation is still positive. There is nothing that suggests anything. We do believe that the issue was the heat and dehydration. This morning when we spoke to him was in his normal element, so we're happy that he's fine. Fa ane a bua ko tlhomosimmusong ya tlhatlhelelo ya segopotso ya Ronima Moepa Foundation kwa Tshwane ka Labotlhano, Motlatsamopresidente o buile gore ga a tsoga. Something strange happened on Thursday when I was in Cape Town. We had a cabinet subcommittee on Wednesday, and when I got home on Thursday morning, I was sick. I felt like I had food poisoning or something. Tona kgolo ya Limpopo ngaka Phophira Mathuba a re Mashatile o ka nne a itemogetse tlhokego ya metsi mo mmeleng ka ntlha ya di-temperature tse di kwa godimo. Deputy President has been checked for any other, and there's no need for you and I to worry about. Me and you should just understand, as a result of the heat, the Deputy President has experienced dehydration. Ba ditirelo tsa bosa ba totobaditse fa di-temperature kwa Tzaneen le dikgaolo tse di mabapi di ne di le kwa godimo thata go tswa go digrata di le 37 go fitlha go di le 40. Mokhuduthamaga wa Lefapha la Thuto mono Gauteng Matome Tshilwane a re lefapha le tle go simolola go rebolela batsadi le batlhokomedi ba ba diretseng bana ba bone dikopo manno mo grade 1 le grade 8 ngwaga o tlang. A re go tlile go bewa kwa setlhoeng dikopo tse feletseng di ka nna dikete di le 345. Barutwana ba le dikete di le 34 ba latlhegetswe ke letsatsi la ntlha la sekolo mo tshimologong ya ngwaga ono wa dithuto ka ntlha ya fa bane ba sa abelwa manno kwa dikolong. Dikopo tse di dirilweng thari le dikolo tse di tlalang phetelela ke a mangwe a mabaka a bakileng seno. Mokhuduthamaga wa thuto mono Gauteng a re batsadi ba tla itse ka Mantaga gore bana ba bona ba abetswe manno kwa dikolong difeng. As we had indicated that the 16th of September, we'll start releasing those what we would call happy SMSs to parents for those who have applied. So those SMSs will begin to come in the morning for grade 1 and 8. So far, the process has been quite good. We are happy as a department as to how far we've come, and really want to applaud the parents who have responded positively. Dikgaolo tse di jaaka Pretoria North ka gale di tlala phetelela mo di sa kgoneng go amogela barutwana ba bašwa. Tshilwane a re ba na le maano a le mmalwa a tsereganyo a ba tla diragatsang go samagana le dikgwetlho. The high pressure areas, we have alternative ways in terms of increasing learning spaces. Self-build, where we have given schools money to build additional classroom capacity. Also, we have provision for, I would say temporary, which is not my favorite. We have mobiles, which I don't want mobiles at all. Mokhuduthamaga Tshilwane o ne gape a re ga ka ke a fedisa ditiro tsa barutabana ka ntlha ya tlhaelo ya matlole jaaka go diriwa kwa provinceng ya Western Cape. We're not going in that direction. Unfortunately, there will be a cut in certain programs, scholar transport, school nutrition, LTSM. We're cutting everywhere to make sure that we try to keep our educators.
gape Tshilwane wa kgotse moporesidente Cyril Ramaphosa go bo a saenile molao wa thuto o itsegeng ka Bela Bill. Offenses Timo, SABC News, Bryanston. Ditlamo tse di farologaneng kwa motseng wa Ganyesa kwa Northwest di setse di gaeletswe morago ga magatwe a gore masepala wa selegae wa kagisano molopo o reteletswe ke go baetletsa ka matlole jaaka o solofeditse. Baemedi ba ditlamo tseo ba re masepala o beetse thoko diranta di le dimilione di le 7.5 malebana le projeke ya dipudi. Go ne go supilwe ditlamo di le 10 mme go begwa go ungwetswe di le 2 fela. Baungwelwa ba ne ba solofetse go bona dipudi, meento le go tlhatlhelelwa gareng ga tse dingwe. Le go fitlha ga jaana ke baungwelwa ba le babedi bao ba amogetseng dipudi fa ba bangwe ba le robedi ba santse ba letile. Allocation e masepala a allocated di project tse go ya ka municipal manager e borega borone o re bontshitse bosupi botlhe mo dipampiring ba gore tšhelete ne allocated di project ne le 7.5 million a bua fa ile gore 7 million already ga itse gore go kae because ga tla go lebelela ga gona le sepe mo di projecteng tse di dirilweng go sala go go setse 500,000 tene setse re lekile go elatela mo ngwageng o fitileng ga re itse 500,000 tewa e go kae. Bangwe ba belaela fa go nile le tsietso. Ke maaka ra itemogela mo pusong ya rona le masepala wa rona ba bua gore ba re thusitse re le ba Phakane Farming Project. A gona sepe se se ntseng jalo re bone hela di-proof tsa gore there is a payment e dirilweng ya 97,000 ya borehole, they signed for it, payment e itswile mara gona le sepe se se ntseng jalo. Masepala wa selegae wa kagisano molopo wa re o netefatsa fa masepala o dirisitse matlole mo projekeng eno le fa balemirui ba sa amogela dipudi tsa bona. Masepala wa re morero ono o a batlisisiwa. Re totobatsa le gore dipadiso di tsweletse ka komiti ya masepala ya Intec ba dirile dipatlisiso ba dirile le dikatlelegiso tse di tla yang ko kanseleng e nngwe e latelang go atla kganyeng. Beng ba ditlamo tseno ba re lenaane leno le ne le tshwanetse go atsa mo go tsa temo ba lopa gore madi ao a dirisitswe sesiwe le gore bao ba amegang ba rweswe molato. Zebulon Maine, SABC News, Ganyesa. Bataki le bagwebi potlana kwa Kimberley kwa Northern Cape ba solofela fa go tlana le ditšhono di le dintsi tsa dipontsho tse di tla ba kgontshang go supa bokgoni jwa bone le go ba tsenyetsa lotseno. Bataki bano ba tsenetse tiragalo ya ngwaga le ngwaga e itsegeng ka Soul Infusion kwa Kimberley. Se ke lefelo le le tlhomilweng gore bataki ba selegae le bagwebi potlana ba kgone go tlhagisa bokgoni jwa bona. Go tlhomilwe mafelo a le mmalwa mo baagi ba ka inosang ka nkgo. Di-t-shirt tse di dirilweng mono gae, dikuno tsa dibaga, dibeke, dilwana tsa meriri le dijo ke tse dingwe tsa dikuno tse di neng di le teng. Ke go kgotleletsa banyana ba bangwe, man, it's very important, especially in a society e leng gore re dula mo go yone. Banyana re ikemele, re shebile ntho tsa ba re ikemele as banyana, and I feel for me it is very important for us gore re ikemele re etse o iketsetse bokamoso ba gago as an individual. Bataki ba ba neng ba le matlhagatlhaga ba re mafelo a jaaka leno a ba naya tšhono ya go ithuta. Botlhokwa ba o ba mo ke gore nna ya ka re le bataki re le badiri batho ba etsang ka matsogo ke gore le rona ke re tshwanetse gore re gole ya ka bataki ya ka di-crafters. So re tshwanetse gore re kopane le di-crafters tse dingwe le di-business tse dingwe tse leng gore ba etsa ntho tse farologaneng mo go tse re di etsang so re kgone go connecta re network. Mono wa moletlo wa Soul Infusion wa monongwaga ke vintage. Barulaganyi ba solofela go ngwaka babogedi ba le bantsi mo nakong e e tlang. Bataki re a sotlega mo Kimberley ga rena di-space tse di yana tse di akaretsang babini, baboki le ba ditshwantsho. So ke rile so se go rotloetsa bašwa gore le ha o le motaki mo Northern Cape re teng ba re kgonang go dira mphetogo. Ka ntlha ya maitlamo a bona mo tsa botaki, bataki ba selegae ba re jaanong go mo maruding a baagi go supa fa ba itumelela tiro ya bona le go ba thusa go iponela letseno. Motho wa tsho di ne di le kalo tsa segompieno sa sentle.